Да. Здравейте, това е една зимна градина, където я правихме тук в Берлин. 6 метра на 4. Насам я. Ей, както виждате, гелбери долу. Да, аз не виждам. Reklamasyon. Аз не виждам. Ето. Ето, както виждате. Место красиво. Какво ще му ги бива, че това да го направим? Хубаво. Sağ ol masajı. Orasını ayarladık aslında ya. Çık 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 çık. İşte. Bakalım ya, onlar yapıyor. Tamam, kapatabilirsin. Olmaz. Hayır, tam şey dönüp usta.